Pozdrav svima, u današnjoj video prezentaciji ćemo govoriti o sorti vinove loze Ratatouille. U pitanju je američka sorta vinove loze, a autor je isti kao kod sorti Lamborghini, Avatar i Hello Vin. U današnjoj video prezentaciji ćemo predstaviti jednu jako vrijednu sortu vinove loze, jako neobičnog ukusa i arome. U prošloj godini smo iz velike želje uspjeli da nabavimo sadni materijal i uvedemo ovu sortu u naš vinograd. Danas ćemo uraditi prezentaciju da vidimo kako izgledaju grozdovi i bobice ove sorte. Pa predlažem da prezentaciju nastavimo pored trsa sorti vinove loze Ratatouille. Sorta Ratatouille je jedna, možemo kazati, od najzanimljivijih sorti u posljednje vrijeme ili u novije doba. S obzirom na to da je autor isti kao i kod Hello Vina i Avatar, ako kažemo da sorta Hello Vin i Avatar odlikuju se svojom neobičnom bobom, onda sigurno možemo kazati da sorta Ratatouille ima nenadmašan okus. Ono što je najpribližnije kada govorimo o muškatnoj aromi sorte Ratatouille jeste da najbliže nam nalikuje na aromu šećerne vune ili karamele. Oni koji su bili ove godine kod mene u vinogradu u posjeti, nastojao sam da barem nekima od njih da dam da konzumiraju bobicu ove sorte i uvijek mi je bilo zanimljivo da im pitam na što im to podsjeća. Pa bilo je i oni koji su bili vrlo blizu o odgovoru kako inače autor opisuje, da je to aroma, odnosno da muškatna aroma podsjeća na aromu šećerne vune. Inače kada govorimo o sorti Ratatouille uvijek je vežemo za tu aromu. Aroma ove sorte toliko je jaka da je osjetite kada se približite samim grozdovima. Znači kad uzmete grozdove, pomirišite ih, osjeti se ta aroma. A naravno mnogo je jača kada bobicu grizete, kada je polako u ustima jedete, onda osjećate aromu koja posle ostaje i nakon nekoliko minuta ostaje u ustima ta aroma šećerne vune ili karamele. Kada su u pitanju karakteristike ove sorte, kazat ćemo nešto ukratko. Trsovi ove sorte, odnosno ova sorta spada u sorte silnog rasta, brzo se razvija, odnosno brzo se formira uzgojni oblik. Što se tiče cvjetova, cvjetovi su naravno dvospolni, oprašivanje je jako dobro i ono što je zanimljivo jeste da ova sorta dobro podnosi teret i možete bez ikakvih problema ostaviti po 2 grozda po lastaru. Evo vidite na ovom ovdje lastaru, ostavili smo 2 grozda i oni sasvim su normalno sazreli, nije bilo nikakvih problema, niti je trst trpio. Evo vidite da je ovaj lastar da ima sigurno debljinu od 10 mm. Također i na jednom od ova 2 lastara imali smo još jedan grozd, a čini mi se da je na jednom lastaru bio samo jedan grozd. Ovaj trs on je u prvoj godini plodonošenja, tako da ovaj rod je sasvim očekivan po karakteristikama kako autori navode. Kada govorimo o bobicama, možemo da vidimo, malo ćemo se približiti. Boja bobica je bijela, s tim da sa one strane gdje sunčeve toplote i svjetlosti ima više, ona dobiva jantarne nijanse. Znači boja postaje žućkasta i normalno da tu imamo više šećera, ali imamo više one muškatne arome šećerne vune po kojim je ona najpoznatija. Kao i kod svih drugih sorti koje su besjemene, masa bobe je između 7 i 9 grama, a kožica je srednje tanka ili da kažemo srednje debela, ali sasvim normalno prilikom konzumacije ona se toliko i ne osjeti. Rekli smo da je ova sorta besjemena i to prve klase besjemenosti. Malo kasnije ćemo da prepolovimo neke od bobica da vidimo kakvi su rudimenti unutar same bobe. Što se tiče samih grozdova, oni su poprilične mase,
uglavnom su to grozdove od kilogram i malo više od kilogram. I sad ne znam, pokušat ćemo da nakon da kasnije izvagamo i same grozdove, da vidimo koliki su, odnosno kolika je masa ovih grozdova u prvoj godini plodonošenja. Ono što spada u prednost ili što možemo navesti kao prednost ove sorte jeste visoka produktivnost, zatim taj vrlo zanimljiv okus i neobičan okus, svakako i odsustvo sjemena, odnosno ovo je sorta prve klase besjemenosti i jako je sorta ova komercijalna u smislu da grožđe, odnosno grozdove koje uberemo, da mogu da stoje i samim tim su pogodni da ne moramo žuriti sa samom prodajom. Što znači da ova sorta sadrži 3 najznačajnije karakteristike koje inače tražimo kod svake sorte vinove loze, a to su besjemenost, aromatične arome i visoka produktivnost, odnosno rodnost sorte. Ono jedino što nedostaje, ali s obzirom na to da je ovo besjemena sorta, jesu velike bobe, a to kod besjemenih sorti znamo da nema. Ali zato imamo velike grozdove koji su svakako atraktivni, vidite kako izgleda, nema rehuljavosti, možda se izgleda da su malo grozdovi više nabijeni, ali nema puknutih boba, niti ima kao posljedica tog gnječenja da imamo pojavu botritisa. Uglavnom sve je 100% zdravo i kao što vidite na ovom videu da su zaista grozdovi prelijepi. Evo sada ćemo još da potvrdimo one karakteristike koje smo malo prije spomenuli, to je masa grozdova i kako izgleda sama unutrašnjost bobica. Evo uzet ćemo ovaj grozd. Rekli smo da je njihova masa oko 1 kg. Evo vidite kako grozd izgleda. Sada ćemo da stavimo na vagu. Znači ovaj grozd je 1,4 kg. Uzet ćemo još jedan grozd. Ovaj. Vidite kako je lijep, kako su bobice lijepe i boja je lijepa. Također 1,4 kg. Što znači možemo da potvrdimo da je masa grozdova već u prvoj godini plodonošenja da dostiže ono što autori navode, a to je da su grozdovi oko 1 kg. Uzet ćemo evo ovako 2 bobice da provjerimo kakva je unutrašnjost. Evo vidite na ovim bobicama imamo rudiment, ali koji se ne osjeti. Evo vidite to. U ovoj bobici imamo također jedan rudiment. I ono što bi na kraju kazao da zaista aroma je ono što predstavlja ovu sortu i da se ona osjeti sad dok smo prepolovili ove bobice, ona se već na ovoj udaljenosti osjeti. To je sve što smo imali da kažemo o sorti Ratatouille. Ono što bi još dodao na kraju jeste da ćemo imati sadnice ove sorte na proljeće, a u jesen ćemo imati u ponudi reznice ove sorte.